bar kaman rius pa sau pulai. Rius pa sau pulai. Ngin ya dua lang ya antipon. Ya kilaingut kisamla labret halawarding dak hukum usiem. Kipat hapadeng kithle ding kiyarwai long balakirku ublay. Kaantipon, ya kilaingut kisamla labret halawarding dak hukum usiem kipat hapadeng kitli ding kiyarwai long balakirku ublay. Kasam shispa sanpo kanabag ba praspa nyopuar. Kaktian ublay. Naka kitab Ezekiel no itu lupa.
ngan sa sendreit ya pi da ka bakoi ban ngan sa penkoi ya pi na ki belai tau jong pi baro bat na ki e baro ki bala pentengit ya pi ngan sa ai ya pi ga do not batemai bat ngan sa thep ha pi ka min siem batemai ngan sa weng no na pi ya ga do not mau bat ngan sa ai ha pi da ga do not brio ngan sa bu ha pi da ka min siem jonga bat ngan sa pe ba pin rake ya ki anjonga bat pin sumar ya ki hukum baro ki ba ngala ai ha pi kasembut lingkot na kanambar sanspa Andrew Pausau kasembut lingkot ni ai ngu ya me ko blei bat ni khot kerpat ya ka kerteng jong me ni ai ngu ya me ko blei bat ni khot kerpat ya ka kerteng jong me ni ken mau biang ya ki kam pela jong me ka buram hau kpa bar hau khun bar hau min siem bakoi ni ai ngu ya me ko blei bat ni khot kerpat ya ka kerteng jong me ka jingrawai jong se karya kan ban riu spa sau po nyau riu spa sau po nyau kijing doai tong inai ngu yo nong penim jengi ubalawan syakane kepertai kenang bau blai ulong lem bat ni ro yami ko kenrat bat ni sngongu yami ni pediang subha bat yaro yami ulur step bapernai usok ningkong na kibayap ai bangin yai ringkat bat mi
hagajing shai paskha niaro yami ko kenrat ban ngis ngau ngu yami hagani ka sngi shong thai to yarap yangi ban yo I yagajing itnat jong gijing thau jong mi to pli yaki khmat ban ki do no jongi bangin la ban I yami hagajing thau jong mi Nyaro yami ku kenrat bernismu yami. ko kenrat nialum saudong kami jong mi kum kaying kasem yarap yangi bangin kelet yakijing jau mensiam ban penbait yakajing ya pair jingmut ban yamap mar kelyang ni duai na kamenta kirim pai kristan to mensiam jong me un pen yatli yaki hakajing ngai bat kajing ye kok pa jongi to ngin yaduai ablay try kenrat to hikai ngi borbor banting burom ban iet ya kagerteng bakhui jongmi naba memju pep ban yada yakitu gibayai sa hakajing ie jongmi ipan ya kani dau Jesus Christ utrai jongi amen ka burom ku donut bakhui tamu Jisu ku Maria kanu yarap ki Kristan ha kerteng pa berukun bermensim bakhui amen. Hadirin bengla aingu yuble da kajing dua step ko jengi kumne hingin sadan kajing kentiu lama bat nga kerpat yaki rangba jengi rangba balang jong beratli kisnang kinakit kam jong beratli kisnang nyeki ulang setega jaka badan kalama kenang bangila ban sedang ya ka program jing ya kalama batmai jong parish jongi. Sebab tapi lang baro nilagin tiyo kalama jang kaparish manan rutin. Hadirin kini ngakhod iba inaman siyem badai chairman jang kadhok committee badai asal na bawalang jang jongi sa aingi kindiat ke istri balangkat jang kabalang jongi. Sobha Bansyong Alangkot kat bala ngan su IP tangki jingtip hak yadai bat ka history jong kani ka balang slong Katolik madan reting ti ki ngam dayo ay ki jingtip ko biang ngai na ki nong tre kam balang ki barim ki baja galalai no haswa jongi ki labu ya ka jingko kniat kan soj agba kwa ban wara na kabenta sa jing yatip lang jong hibaro ha kani kasngi kabali kasngi ban kentil lo ya kani kabalang slong jongi sya kakerdan kajinglong parish tigini ki jingtip bakniat ki snem ki benai ki tarik bat ki kerteng jong kinong kitkam balang bat ya kniat li ki kam ba kabalang kalaya lanti nadu basdang ya ka
ka history lengkot jong ka balang Katolik ha madan reting. Ka balang snong madan reting, kadai ka balang kabalayau, bat ka ba la ibha, bat kala kenjo menta sya ka shispa shiphausnem nadu balasdang yaka. Kidai ki Father Salvatorian, ki baladong kilong prat nanti, habidai bat kejinget hakani kabalang snong jengi, bat kila wanra ya kejinget hakani ka snong jengi. I Kristan menengkong du, jangan ni kabalang snong jengi, idai I ba Carlos Kili Karkongor. Yai la penbaptis haus dem kat kendai spa katsan. But hadin lais dem haus dem kat kendai spa katpra la penbaptis saya yui riurang ba bat kata kalong iba Francis Smoy Mauri. Iba day ikparan jong I Father Leonard Kargumor. Arsnem hadin kata, hausnem kat kendai spa arpo. La penbaptis ru ya ikurim bat ikun kikli jong iba Francis Smoy Mauri. Bat ya kalong ying kalong sem jong I baro ngila banong hakani kesni kidai kilong ying kalong sem Kristan banengkong du. Hakani ka balang snong jengi. Kini ki armut kirang ba iba Carlos Kili Karkongor bat iba Francis Smoy Mauri kila trei sitom mir labat sni. Ban le hikayam da kabale joying haking jong kinong song snong jong kani ka snong jengi. Bat iba Francis Mauri ilalong irang ba balang benengkong jong kani kabalang snong jengi. Haus nem kat kendai spa arpunyo. Iba Angelus Mauri bat ikong Camila Karkongor. Kiladei kibadei kikmi kikpatrai jong ni Father Leonard Karkongor. Kilashim ya ka sakramen jing kentiu kurim. Hadu usnem kat kendai spa alai bukendai. Hakani kabalang snong jengi, hakata kapor ngidon tangkumba, lai bukendai ngut ki Kristan Katolik. Badha ka khatwei terik. Ubenai ba khatwei. Haus nem kat kendai spa san punyo iba Francis Smoy Mauri. Ila klan no. But la simtino ya kakam rangba balang da iba Angelus Mauri. Iba day ikpa jong ni Father Leonard Karkongor. Bara kani kapor layarap lang i da iba Cyprian Canel Lamare. Iba day ikpa jong I Sister Amabel Lendo. Katbanangya kisnem kipai Kristan ru kilanang yabun bat house nem kat kendai spa an reupo. Hakata kapor nilayo sau punyo teli kilong ying kilong sem Kristan Katolik hakani kesnong. But hakani kesnem ki brother Celestian kila sedang ru ya ka oratory hakani ka balang snong jengi. But house nem kat kendai spa nripuar la simtino da kisista na auxilium ban pej ya ka oratory hang ni habalang snong. Hadu menta kasngi kabalang snong madan reting kadon kumba nyos pa prapulai teli kilong ying long sem Kristan. But ya ka jingdon jong kipai rungej ngimla banaya pi ka number exact tangba malumala ngiyo ya ka jengken lai hajar kandai spa khat sangut kipai rungej tang hakani kabalang snong jongi. House nem khat kandai spa an rupusan Lashimti ya kakam rangba balang da I Babu Stefan S. Nongdhar. Iru ilalong
inong san bat nong penyar ya kabalang hang ni ha kabalang snong madan reting. Bat urang ba balang ubat tray sitam sibun ban penroy ya kejinget. Kabalang kalayo bantit ya ulum jing tep kumba siakar ye ha kasnem khat khandai spa nyau puei bat ha kata kapor kador kalong ar hajar nyau spa tingka. Haus nem khat khandai spa nyau pulai. I Kristan benengkong jang kabalang snong jengi iba Carlos kili karkungor ila khlad no bat kakerta kaba prapo laisnem. Hadian sipos nem kajinglong rangba balang jong ibabu Stefan S Nongdhar layo ban khet yo so benengkong upabang batiang jong kani balang snong jengi bat kata kalaja ha ka arpuwei tarik uno pra khat khandai spa nyobusan ha ka ba la pen kentang lengdo ya ifada Leonard Karkongor kabalang snong madarting hadu usnem khat khandai spa nyobun riu kalahap bat kadei ha ka jingpej jong kalat mkra parish ti ya ka kam rangba balang ti hadien kata lasim tino pad da ka parish nong tumai ha kasnem khat khandai spa nyopun riu i yai babu Stefan S Nongdhar la khot no i ban long kum uka uhet katekis bat ilahaban pelait no ya ka kam rangba balang ti ya ka kam rangba balang lasim tino daiba AC walang nadu usnem khat khandai spa nyopun riu hadu usnem khat khandai spa nyopun nyo nadu usnem khat khandai spa nyopun nyo hadu usnem ar hajar lasim ti ya ka kam rangba balang daiba John S Lengdo bat nadu usnem ar hajar hadu menta kasngi ya ka kam rangba balang labat daiba diastu i nongrum i beladap ar pusaus nem kejinglong rangba balang ba lasim snem hau ar hajar ar pusan ngien sarki ya ka silver jubilee jong kejinglong rangba balang jong iba diastu i nongrum ya ka yang mani ukris usim lasdang bantai haus nem khat khandai spa prabuwei bat la kerku da i Archbishop Most Reverend Hubert D. Rosario SDB DD haus nem khat khandai spa prapusau khandai tarik unok pra haus nem ar hajar khatsan kabalang snong madan reting kalala ban rki ya kajingdap sispa snem kajingwan jong kajinget bala penkut ya ka centenary yusnem centenary ha ka khasau tarik urempang ar hajar khan riu lamar kajing roi state jong kabalang lami kajing dawa bantiet lum jing tabyang sa dakawei kumta da kajing ya teli bat jing yo jingano senyang keluj mensim jong baro kipai rungai jong kabalang lala bantiet sayu wei pat ulum jing tab ubat mai haus nem ar hajar pra hakador arpo nyolak tengka na ikong Herti Karkongor. Hakajing roistet jong kabalang snong madarting lapiaru ya kani kabalang snong jongi haki nyau teli ki blok ban ngila ai kerteng ya ka blok A B C D E F bat G. Ban menta kesngi ka khadar tarik ujemang ar hajar ar pusau ya kabalang snong harengkat kabalang senong madarting la ya ka madarting bat mau sebut la kentiu no sa ka kerdan Paris balatip no da ka Paris Christ King madarting Paris da ilengdo saat ya Archbishop jong kasilong Most Reverend Victor Lengdo Didi tekini kendiat kidai ki history lengkot bat ngasukwa ban ayapi lengkot suaban penkut ya ki kerteng jong ki rangba balang bat ki sekretari balang hakini kisnem hadu kat hadu menta ha kebanengkong du i rangba balang jong kani kabalang senong jongi idei ilit ba Francis Smui Mauri pada dien kata lawan sa iba Angelus Mauri hadien kata lawan iba Cyprian Kennel Lamari
Hadin Ibabu Stefan S. Nongdahar, hadin Saiba AC Walang, hadin Iba John S. Lingdo, bat menta ide Iba Diesto Evangelus Nongrum. Ki gerteng jong ki sekretari balang ha kini ki jingya lenti jongi ki long komni. Iba Fedelis bla iladai sekretari balang Benengkong. Hadin nang ta Lashimti kakam sekretari da Iba Silvanus Marbanyang. Hadin jong Iba Silvanus Marbanyang Iba Liu Kong Maupan. Nadu kasnem kat khandai spa nyo bu khandai, hadu kasnem kat khandai spa pra punyo. Hadin kata irang ba balang jongi bamenta ilalong i sekretari balang nadu kat khandai spa pra punyo hadu usnem ar hajar. Hadin kata ngilayo sa Iba David Simli. Pat hadin jong Iba David Simli layo ya Iba Hilarius Pochen. Hadin jong Iba Hilarius Pochen ngiyo ya Iba Susil Kriam. Bat hadin Iba Susil Kriam ngilayo ya Iba Pensengan Maukling. Bat hadin jong Iba Pensengan Maukling ngiyo ya i sekretari bamenta Iba Remigius Pengrup. Kini kilong ki kerteng jong ki katekis nadu gitu gipor. Benengkong Ibabu Protasius Karkongor, Ibabu Gabriel Karkongor, Ibabu Peter Karnayor, Ibabu Ambrose Majau, Ibabu Stefan S. Nongdahar, Ibabu Silvanus Marbanyang. Te ita ide ijingtip balengkot kat bangila banyo banlum harbiadai bad kani ka history lengkot jong kani ka balang senong jongi. Kublai syubu. Blai shibun ba idiman bala aing ka history khendiat chipang ka senong jongi te syuaman sedang kamas ngakot ai rang ba balang jongi berangi kentin pedang sobha benwan syahmat. Ublay ya pi baru kipai ke jong ublay. Dia syuaban sedang ya kemas. Kaban kong igwa ban penpau ya kajing sngongu. Ya ublay ubolong utrai ba ukenrat jong kajing jengi. Bala ai ya kani kesngi kabangila banyalum langkom si balang. Ban ai kangu kadem. Na kabenda kajing kerku kabaulat sei halor jengi iwei pa iwei. Dia hakak teng jongka PPC Divine Civil Parish Nong Thmai hakak teng jong ipara rang ba ringkat kipara nong itrei lang hakak balang bat kipai rungai baro jong kabalang sinong maranteng bat maus bun ngi pediang buram ya pi baro siaka di kesngi ke bakarpang hakak jing plepat sakawei ke parish basemai kabantip kum ukres usem parish maranteng kabagentup lang ya kasinong mau sebut. Tinggi pediang buram nang dah kan kepor, nenggong ya Archbishop Badan Buram jengi, Most Reverend Victor Lengdo, ibalong ikongsan ha kan ka kenya ka kriam, bat ha kan ka jing leniam. Diang buram ru khamtam ye Ipra Richard Majau, ibalong Vicar General, Ipra Augustine Kotala, Ipra Rangba jong di Bain Sir Parish Nong Thmai, ki secretary but assistant secretary jongka parish pastoral council but barak ki dikot jongka PPC diang sungu baharu khamtam ya ipada Bresson Paul ni ibalong ibalakloi hakaban simti kum upadarang ba banengkong jongka ni ka parish ka basamai ka ban sakentiu kerdan ka parish menta ka sengi te klem da jer keteng ngap diang sungu baharu ya barak kilengdo Kibala bandan lang hang ni menta, bat kibamla bandan, kibala juwan ban ai kajing syakri, ya kini kabalang sinong kajungi, bat kumju ya kabalang sinong mau sebun, hakipol kibala led dabun bun teli kisnem. Kini makta, hakabakadu ngapriang sungubha kelumru, ya ki weipat ki para lengdo, ya ki lengdo baro, ki brother, ki sister, Badia pi baru ki pai ke jong ublay, ki ban ki prablok jong ka di Bain Sir Parish Nong Thmai, bar ki prabanget jong ki atli ki parish Basemai ki badang Sudap Plesian, kata ka Saint Rose of Lima Parish Umpling,
baka Saint Dominic Savio Parish Nongra. Bat kumju ya ki wei ki para bangit ki bawan na ki wei pat ki snong bat ki parish. Hublay ninya duai nang ba ublay unang kerku kedo nakmda jong pi bat kamtam nakmda ka di ka parish ka basamai hapo ka jelam jong ifadar parish priest benkong ifra blessing Paul rani hanang baka jenget kanang sutiet hanang baki yeng kisam kristan kin long berbor ki bejan ba ublay. Dikini kilong tin ka bangai pedang subhai pi baro te ngin saya duai kerpang na ka benta kene ka jing semu hublay sibon. Kublai Shibon yang balang wala pedang ngi baro. Hakani kapor ini sedang kajing le diam kanyam ka rukam kajungi kerpa dia choir ban ai ya kajing ruai sedang ba dia para bangit baro ngani yang lang. Ya kajing ruai sedang ngin shim nakalin ti beneng number lai spa lai pu nyong lai nyong.
Haga gerteng ukpa barukun barumen simbakun. Kajing aye chung utrai chung iu Jesu Christ. Kajing ye chung ublay. Lama kajing selok chung men simbakun. Kindan ringkat bat pi baro. Gon men ko para. Dongin kubur bangilong kinong pop. Kenang barlong ke bana kreban leniam. Ya kajing maya bakut. Ngapla hau blay badon bor baro barapi kuan men ko para bangalale pop shibun e da kacing perkat da kitien da kikam bada kacing le klet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau e chunga namar kata kerpat kamaria bakut kabayai sa katai soti yaki angel bakeru kuot Badia pi kuan men ko para badwai na kabanta chonga how try ublay chongi ublay badon bor bara unis ne yangi andala map doye ki pop chongi onyala mingi baro sha kaching em bom chukot. Spa sau punrio. Lai sau punrio. Heartbeat
dwai. Iduai kerpang ke mas bukut naga bentai kilong kemi baru akan dikasih borom jongki ke Mother's Day. Iduai nam takasih kha jongi Aldrich Dap Langki Manix Im naga bentai Abigail ibadah pun kriam naga bentai sikha jeng Iwan Sari Yoka Nongthar naga bentai Full Moon Mersing kumju naga benta sikha jong I Sona Nong Klau naga benta I Freli Nong Klau bat I Yodalin Karkongor ha jingdap asnam jigetiu kurim juki mantakasngi kumju rugi dua nam ta galingku snam ba asnam jingthok kentiu kurim jingi ba wan bahalang pengrup bat I wan rilin mauri kumju naga benta Isidorus Wankar Bejitmu ban siem kejing semai ban kong jong kejing long runiam jong I hakal kata Idwai naga benta ki mensim ki balaklat no entah I Niki Swer Silvanus Marbanyang Susan Imli naga benta ki mensim jong I Trisila Karkongor betkumju naga benta ki mensim jong I ba pensngan mau kling badi kiwe ru jing thumu gi dona ga digasngi kerpang nam taga diga paris ka batmai ka bangit pli man taga sngi Doa ngi garpat ko blay banon bor baro bangi ki banget yau kuan malaka man wei chong mi unong siu spa chong yula kiu shebeneng menta kasngi ngin la ban shong ban sa dakadonot bakamen sim makai mabneng ko kenrat dopiang kay ka jingdwai changi kerku kay ka ni ka paris patamai basa pli bentakan ni ka sngi hamadan ting mausbot ai bakabot chumi kandon kat bakani ka paris patamai kerku lang ikiling do kerunia makipaj ba baro kerku kerpang ikini balanyo kerteng hami Dau try chung you Jesus Christ kun chung mi u ba im basan sharan kat bat mi ha ka chilong ka wei chu men sim ba kun u blay junom la junom Kejing puli na kikam jong ki apostol. Ha kejingya thu khana kabamen shwa. Go Theophilus. Ngalatho shapang ki e baro ki bau Jisu ulas dang banle bat ban hikai. Hadu kata kasngi bala shemno ya u. Hadien baula ai daka hukum da umensiam bakut ha ki apostol ki baula jiet. Haki ulapan pau yala dia. Daki sabut ki babun. Ba uem hadien ke jing sha shitom ke jing yap jong u. Da ka ba upau haki jen sau posni bat ukren haki shapang ka hima uble. Bat kat ba udang sa bat ki ula hukum yaki bakinam let no na Jerusalem Henry ban up ya ka jing kular jong pa ya ka ba ulaong. Pilayos ngau nanga na ba uyones ulapen baptis da ko Henry satang kindiat sngi en sampen baptis ya pi da siem bakut. Ti haba ki apostol ki adan lang kilakili ya u. Ko kenrat hatu men penyeng biang ya kahima Israel ha kani kapor ulaong haki. Kamde ya pi bantip ya ki por baki samoy. Ya ki ba ukpa ulabu dala ka jong kabor. Henry pinyo priang ya kabor, enda siem bakut, ulawan hiar halor jong pi, bat pinlong kisaki jonga, ha Jerusalem, ha Judea, bat barok away, bat ha Samaria, bat syadu bakut keperthai. Enda ulaong ya kani,
Kat ba kidang ya pet ya u, laken tiu ya u syajrong, bat ulao ulara ya u, hadu bakim ya isu. Di kat ba kidang ya pet shan syabeneng, bau kiu, hakmi arngut kirang ba, kibariam li kilayeng hajan jongki, bat kilaong, ku rang ba gililia, piak miet ayu syabeneng, uni ujisu, yau balasyem no na pi syabeneng, un sawan biang ha keju kerukom, kumba pilayo i bau lakiu syabeneng. Kaktien jong trai. Number jing ruai kaba nyau spa lai puwei. Nyau lai iwei. Ngin ruai ka antipon kaba ar. Kajing puli nakashiti Paulus Bokoy sa Kristan ha Ephesus. Ko para nga ukoy di nakabenta utray nga kerpat yapi ban em hakarukom em kabaday dor bakajing khot sa kabala khot yapi. Dakajing sngoret baro bad dakajing jamnot bad dakajing yasha dakabaya ket markelyang hakajing iye. Daka ba pikir ba pinne ya ka jing ya te li jong min siem ha ka jing ya te lang jong ka jing sup don tang ka wei kamen but wei min siem tik kumbala khot ya pi wei utrai ka wei ka jing ngai ka wei ka baptisma wei ublei but ukpa jongi baro ubalong halor baro
ubatrailing babaro bat ubadon habaro Henry ya kajingai ay laay ha uway pa uway nangi katkum kajing tho jong kajing ay ngobha ukris namar kata loong menbau la kio seneng ulaya lambun kimrao ban ula ayaki kijing ay hakibrio haba uong ula kio kamut ayu kania lada umdei balahyar ningkong syakinyamra basyapo kakendau uta balahyar ulong ujo ubalakio syapalat kibeneng kanang baundap pendap ya ki e baro bat kijing ais ngobha jong u kilong bakatu kat ne kinlong ki apostol katu kat ne kinlong kinong yutu lupa katu kat ne kinlong kinong yalap gospel katu kat ne kinlong kinong syarai bat kinong hikai Bampin kre ikiriu kuat na kabenta ka kam syakri na kabenta ka jingte ya kamen ukres kat hadu bangi baro ngen poi lang sya ka jiyatli jong ka jingat bat ka jingtep ya ukhuan ublay sya ka jinglong rang ba bapura sya ka jinglong rang ba bajanai jong ukres Kaktien jong utrai. Kilip penlong senran kejat benreo baro uong utrai. Ngandon ringkat bapi hadu bawai no kapertai. Utrai undon ringkat bat pi. Kejing pule naga gospel bukut kat kumu Markus. Hagatagapor, ujisu lapawa ki kadwe ngut ki senran, badula ong haki, keletsha satla kaperte, bato yalap yaga gospel haki jentau baro, jarubangej baruba shapen baptist and sapelajim, Henry yautau bamngej and sapen rem, Kini kidakin yait senran ya kibangit hagagateng janga kin beno ya kiksut kin kren giktin batemai kin raya kipsen balada kidia kabi kanam pens new yaki kin bu ya lagikti haki bapang But kita kin God kran. Hadin bau try ulala ya kren but ki. Lakin til ya ushabneng.
barulah syanga kamon jong ublay. Tegi senran kila lej bat kia lap keleng saudong, kat bau tripod, ula tray lang bat ki bau lapen skem ya gata gajing ya lap, daki kamba ki babud ya ka. Amen. Ka gospel jong utrai. Hagani kasi kabakraw, jong gani kasinong, madan riting mau sibot. Sayo ya kani ka parish patamay. Ngaingu yu blay, hagani ka por, hagani klimat. Para BGBA, para Richard, Majal, para Bernard Lalu Chancellor, para Agustin Kutala, Parish Priest ng Tomay Parish, para Bresson Paul Rani, Parish Priest Patamay Jong Kanika Parish, Ki Father Baro Badan Hangni, Ki Sister Baro Badan Hangni, Ki Brother, Pi Baro Kinong Tre Balang Jong Kanika Sinong Madan Riting, Mausibot, Ngalai Bapila Tre Shitom Mahagini Singi, Blame Kurku Kerpang Yapi Baro Kilong Palok Kibi, Ki Kun Samla Ki Kanarit Baro Badan Hangni, Choir bat kena duwan kajing kublay yapi da kajing iet bat da kajing kerku kerdo yapi baro hagani kasi ngiwan hani ban pli gani ka parish batamai balai nam hau Chris usim bat daytang kani ka parish ka diocese changi bayo kani ka nam u Chris usim pilong ki badan bok ni ay sindan nakakateng sa ublay. Unang pek, unang sumar, unang rin, unang daya pi. Diyan kani ka balang sinong masyabot. Bat ka madan riting. Piniyo sindan da ublay. Usim. Usim diyan kisim. Pitip ha, way usim. Ni dan bun kisim. Hakari kasi jain tiya jangi. Bat kisim pertay dan bun. Hang ni hari kasih jantia jungi, kibayai suma sukher ki kun kirayot. Henry uniu Jisu pat long compare, laina mi usim jongkis im. Balang ru ublay, balang ru utrai jungi u Jesu Christ. Ubari basumar yang i habun ke kelemat. Namar kata Jesu Christ long usim jong kahima beng. Baru kuat yang iru bangin but, ya ka jinglong jo kahima beneng. Ka jinglong kahima beneng galong gani. Ka jingie, jing sok, jing man baha. Day hadin bau Jisu la job ya ka jingyap. Andau la mipan ya ka jingyap. Ula penpau syai kedar, ya ka jinglong sim jeng u. Halor ke jing tau bara. Halor jengi baru iwei kam tam ki banget jeng u. Hang ni ka pausyai ka jinglong sim jungu ka balai tu lupa. Usim ba sai kuat ya ki pop ka sang ki jongi ki briu. Da ka senam jungu halor ka jing pena. Banwan ra hangi ya ka jing suk. Hapadeng jong ki bat ublay. Hapadeng jongi ki briu bat ublay. Ban iet markeliang. Bat ka jing mi pa jungu galong ka jing pen kuburam. Jong ublay ukpa yu Jesu Christ. Banlong usim joka beneng barka kendau baro ke wei. Usim bela penlai ye kibriu na kajing jenjar. Baro ngilalait na kajing jenjar nama Jisu de usim. Ubala pensle jong utrai. Ubala pensle om na kamenta ke buram kanam. Ne ke bor ke spa. Andre bala pensle na kamenta ke jaj benriu. Banyalap. Ulawan banyalap. Ya kubor babha. Syaki bedok, man pen mana jing lai luat koi di, man pen pek ikim Allah,
ban pen ko ki bapang ba stom baro u Jisu pelong hima ju ya baro ki bapang ba stom ki badok ki batengan u belai lo ya ki briu baro ku belong Markus iwe arkenda lai pasal u Jisu pelong ya baro ki bangai u balang usim jongki mangama piru ki langai u Jisu dei usim jengi ban pelaj na ka jinglong duk ban penbiang ye ki badon kam kumang ie ko spayu ane si wei riu iwe kan lai psai ki sawajan ngot upsai ki sanajan ngot ban psai ki pai ba bat ter kahima jong Jisu amdan jingle siliang kemat lanu baro ngiar kat kerdan baro par hakmat u Jisu balong sim jongi Gubong Matthew san sapusan. Kahima jung play kalong yangi baro kinong pop. Kibangay u. Ngi pulay gospel bro. Jideus im jong ka Maria Magdalena kanong pop bakraw. Usin yung Zacchaeus nong pop bakraw. Usim jong nong tu alor kadik pana. U Paulus bakoy nong pop bakraw. U Petrus u Matthews bat kiway da kimilian ngot kinong pop. Mangama piro ilong kinong pop. Penbanu day Jisu day usim jongi baro iway pa iway. Kahima jong Jisu kalong nakabanta ki kinarit. Nakabanta ki temen ki kro. Nakabanta ki kelung. Nakabanta ki samla. Nakabanta baro. U Jisu priang ulkakuya baro. Matthew kat kendai kat lai kat san. Kahima jong Jisu kadon ka jing iye. Ka jing sebun. Ka jing maap. Matthew san arpun lai arpun riu. Kahima jong Jisu sungap ya baro. Kumta kahima jong Jisu kaper na kahima pertei. Bom dan jingle chilang kemat yanoru. U Jisu u im. U Jisu u job. U Jisu u jai sengsyat si junam. Namar u day us im jongi. Ngiyay don kam yaw ne us im jong kis im. Namar ngingat bun kicingnya jitun juk kadang por pementa. Kacingnya senam, kacing lomrau, kacingnya paknya pra, kacingnya cerut, kacingnya penyiap priu, kacing kulmar hai ngasem. Manu bala ban penewasuk biang dari Jesus em jongkis em. Ken mau ngi baru lung ba ka baptisma jungi ngi kelalong ki Kristen, ngi kelalong kita kilingdo ki prophet bakis em. Hapo kajing peniat jong Jesus em jong kis em. Takadang ong idu meni pilong badon bok yakani ka Paris ainam how Christ Jesus em. Badon bortam ubala abayay bari basumar bapendap bapenbiang. Aingu isyayu blay nakabentakan ni Paris batamay. Hakani ka si bakraw kasngi jong kajing kiu no Jesus shebeneng. U Jisu andau losa sau pausngi ba sau pemiet hadin ba ulami pat na kajing yap u kiu shepeneng u le ayu kini ki sau pausngi sau pemiet u pau ki senran u pau ki tu ki bangek u pau ki tu ba shenia hau bar u pen scam ya kajing ya jongki u le bun ki kampla ban pen scam ya kajing ya ki bangek hau Jisu Balawi kaya ki syapang kahima beneng syapang kajing penpurai kajing wan long briu jung ban siu spa yangi kata peningkong balai udan bat ngi sau pos ngi sau pomit hadin kata uki usyapeneng jongnya pej balai Jisu uki usyapeneng balai utrai Jisu uki usyapeneng ga peningkong uki usyapeneng kular yangi yung musim bakuat Wang ladangam kiu sepeneng pinom yo pediang yang mesti bakut. Lada pim yo pediang yang mesti bakut pinom long purah ke jinglong priu jinglong Kristen. Dia ke benta benekong kiu sepeneng ban pa yang mesti bakut. Baru ngini ban yo pediang yang mesti bakut ban purah ke jinglong nong buat yang Jisu, jinglong Kristen, jinglong Shirham. Nang mesti bakut nyai senran yang ban penpurai ke jingyai lenti jungi hangnya sela pertai. Takadau Jisu kiu sepeneng ban pa yu mesti bakut.
Kabar ujisu kiu sebeneng duang syai kisenran ngan lej pen krek jaka ya pi wei pai wei habneng pen krek jaka ni sayo kamera baru wei pai wei ki bengen yung jisu kamera ka bapa kamera ka balong deluxe mo ka best mo ha perteng yo ki ying bai tenat hi kam tam habneng ka ying ka bai tenat ki bengen yo blei ka bapura ka bajanai ka balong si junam Teu Jisu lej ban pen krek kata jaka nak benta chungi baro ula lej sepeneng ban pen krek jaka yang i. Kebalai balai Jisu kiu sepeneng ba undup dan dekat ban ngi unam dan dekat chu ban ngi kadul jong gamet. Bayu i kumbai i kisenran. Hendai udan dekat nok ban ngi hakor kom makan jamen sim. Namau Jisu kulan ngan ngai dan dekat bat pi berbor hadu bawai nok pertai. Hei udan dekat bangi menta. Kecing le aniam cengi, ni pule ketin ublei menta kasi, masuk tenat. Ni mane sakramen, ni duai lang, ni pusan lang, man badan ki sakramen ujisu udan dekat bangi berbor. Hakor kombom yo iu. Handai ujisu kular. Kitu ki lai telik benta balai ukiu syampaneng. Ban peskem yang i baro akan cingeng. Nama kata, Jisu la juang wat kuslai wat diau. Ngadon dekat bat pi berpor, hadu ke bawai no ke pertai. Terkadau Jisu pen kelanya ke jingek jongi ke senran, kinong buat jongi bara. Ban long ki atiar jong blei ken. Atiar ban yalap yu. Ka Teresa Avila bakoi ko angkum no. Ko angkum ni, ngin nomi isu yu blei ke dua juga met. Hendrai kamet jonga jong pi kan long no kamet jong utrai banyat banien ki kti ki kejat jonga jong pi kan long ki kti jong ublei un pau ha ka pertailing ba ki kti jongi ki kejat jongi ki kemat jongi ki skor jongi kalong bri man bri jongi nama kata baro ngi dei ban long ki atiar jong ublei na nesh kemat ya ublei ba nginom la ba di isu ne ki bri de ban i yang aya pi baro kadur belai, kemat belai, kakti belai, kakejat jong belai, kejat u Jisu. Balong ki atiar jong Jisu hang ne asla pertai. Takada pi asngau jing pule benengkong, hikai dagang bagai jing pule benengkong. Balong ki atiar jong belai banyalap. Sedang ne Jerusalem, Judea, Samaria, baca teluk pertai. Kamu ada yu sedang na ying. Yalap na ying lejong. Yalap ya ki ying ka sem la jong balong ki baklan ka jingek bot sa ki pramajan marpa bot sa kabalang sinong bot sa kaparish bot sa kaleng ka pertay yang sa ki yu Jisu lang ba ka bor ka yalap nang ta shu Paulus bakoi wang kum no jing pule baar ni don ka wei ublei ka wei ka baptisma ka wei ka jingek ka wei ka balang Uwei ukres unong paning munong suspa jongi. Ukan tujur yang ibaro bani im kaji e, kaji amap, kaji teli, kaji long kawei. Kum ke parish menta kani ke parish pertamai, balai gandan ke parish yang ni. Ban e yu balai, ban e wei pat, bani amap, bani teli, bani long kawei, ban yang saki yu Jisu. Jisu gospel menta kasi wang kum no. Gospel jong Markus kalau dong kadriu. Wang kile yalap setelah kepertai yalap. Ka kamram bani kong jonga jong pi gum ki Kristan ga deiti jongi galong ban yalap. Deita kiling do jongi ban yalap. Deita ki sista jongi ban yalap. Baro kilong pa, baro kilong kemi, baro kisamla, balabiang karta yalap yu Jisu. Yalap. Jisu ang jar ki bangay kinyo laim penbaptis ki keteng pau kon semakot. Jar ki bomngay la penram lupaya ki mdei Jisu ban penram lengba ka jing bomngay chungi. Ya ki bangay Jisu senran yangi. Bagin bekrat ik bol jing dum ya kusoi boman ya ka pop kasang jiksniu jiksme utrai wang ngandon dekat bat pi berbor hadu ka bawai no ka pertei. Ahai bakani ka parish kalau atiar cuk belai banyalap. Banyalap ni sengau meni mentah pila don chispa chipau senem.
Si spa si posna mencuam dan Kristen akan ni ke parish, akan ni ke balang sinong. Sedang si jing ad jing. Mentadin spa si posna bias ngom meni. Palat ya la jan poi praspain. Labun ki bangai, mendai akan ni ke sinong hambau si boy tu kumju. Leng ba ke bor banyalap ke sarai ke balang. Nama kata tongin long ki atia jong blay banyalap. Yang Jisu haka cingem jengi man kesngi. Ai bagani ke parish batamai. Kalau atiar barat ba banyalap Jisu. Manlei ke kam bah jong Jisu. Jisu akhir kesngi usabi syaringi dekabong. Wan sikai ma jong blay. Namar katasin ba pile highway para barit cenga pile hanga. Nila tu lupa ke ka jing bisharu Jisu haka singi khadu habau usabi syar yang abad japi. Ya ke kam bangile le bhai ke beduk le bhai batangan le bhai ke ba lengkuat le bhai ke bapang le bhai ke basiaset bandi to in long ke atiar jung play ha kani ke parish batamai ngakar khu ka do ip ko Pakistan bi pila treshitam pila angnut la slamba ya kani ke parish la slamba la Ukraine tak maran riting man yo si yo parish kadu ya wai kad arterik me arajar pusau pila yo parish batamai ai ngu yo blay ngor khu ya pi ai ba Jisu nong da ya kani ka parish usim jo kisim un kar khu ya pi baro ai ba kami peneng kan sai na ka benta jong pi baro en ya ro ya Jisu Kristus nementa kum ni jar duai kan don kredesu na mar supply we padar paris batamai ya ka cingeng shuai kata duai on sepin benda ya ka erection jong ka parish batamai mentakum ni ngakot ya Father Bernard lalu badi chancellor jangka Ashtai sechengi ba un pule kirul ki ain jong kating seng ya ka parish ka batamai Degree for the canonical erection of the parish Ukres Eam, Madanrating, East Khasi Hills District, Meghalaya, India. Victor Lungdo, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this degree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Nong Tamai, and in consultation with the Presbyteral Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this degree, divide the territory of the above-mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Christ the King, to be known henceforth under the title of Ukres Eam Parish at Madanrating, East Khasi Hills District, Meghalaya, India, 793021, with effect from the 12th day of May 2024. The boundaries of the new parish, comprising of the southern portion of the hitherto Nong Tamai parish, shall be as follows. On the east, Nong Ra parish. On the west, Lightgor parish. On the north, Nong Tamai parish. And on the south, Lightgor parish and Mauringkeneng parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law.
given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 3rd day of May 2024. Signed by Victor Lungdo, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor. Hadirin balaya sengau, yang kata kuam pen manseng yang kini kaparish tamai, kini kaparish tamai kekentup lang, ia kamadan eteng bermau sebut. Dan mentang sepen mendapat, ia kajing tung yang paris patamai. Kajing tung parish priest. Victor Lungdo, Archbishop Gajalaniam Ba Shillong. Da kajing AA ublay, bat kajing bit kaket apostolic. Kajing kerku bat kajing kublay. Ya unong ya trailang ba iya chungi how Jesus Christ, Reverend Father Bresson Paul Rani. Dagane kasiti nga thongi api komunong syarai ya kaparish yung Ukresus Madan Rating, East Khasi Hills District, Meghalaya, bat nga IT api ya kajing syarai bapura yung gimansiyem baro kibahakan ni kaparish, rangkat bat baro kibor ki ikhtiar, ki kamram bagi cing mentoy, katkum kaan balang bat kidustur bajudon hapo kejalan yamba. Nalor kata ngapen kamti hapi ya kani kakam hakakat tarik ujemang arhajar arpusau. Pin pentrai kam ya kabor paris priest jong pi nadu kakat tarik ujemang arhajar arpusau hadu banda penbait da kumwaipan. La ya Shillong rangkat bakumuhor bakajing soy kateng jonga hakalai tarik ujemang arhajar arpusau. Sign Victor Lungdo, Archbishop Jalaniam Ba Shillong. Hadirin balaya sengau yang kini kasih tungkam, ngakot mentai ya Father Bresson Paul Rani ban klei kejuban nak. Barok ngidwai jar kan cakap bagi don, ya Father Marway ya saklei kejuban nak daga badwai kini kredo. Nga Reverend Father Bresson Paul Rani, ngangit scam bat ngapply ke baro balakan top aga jingpla ke jinget kumni. Ngangit haway ublay ukpa bron bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat jong ke baro kibangila banyo I bat kibangimla banyo I. Bat haway utray Jesus Christ ukun mamarwe jung ublay bat balakha na ukpa nadu kabom jikut. Uba ublay na ublay, uba ka jingsyay na ka jingsyay. Ublay basisya na ublay basisya, yaw balakha om siyam lathaw. Uba ka ju ka jinglong tenray kumukpa, da uba lathaw yake baro. Uba na ka benta jungi kibriyo, bat na ka benta ka jingpan yangi ulahyar na beneng. Bad ulalong do da umansiyem bakhoj, na ka Maria Tisati, bat ulalong brio. Lasan arpnaru yau nagabenta jungi, ulasya leben hapo Pontius Pilatus, ulayap balatep yau. Badwa mipat ha kabalai sngi katkum kejento, bola kieu syabeneng, ulasyong ha kamon ujung pa, bat unwan pat, da kajingdon burom, ban pisyari kebaim bat yakibayap, kihima jungu kamdon jingkut. Badhau mensiem bakhoj, utrai ubaai jingim, ubami naukpa bat naukun, yau balamani bat burom rengkat berukpa barukun, ulakren da kinong itu lupa. Badha kabalong kawai, kabakhoj, Katolik bat apostolik, ngaplay kawai kabaptisma, nagabenta kejingma bigipop, bat ngakemilenti ya kejingipat kibayap. Mereka jingim haka pertai ke batangwan. Amen. Ngabat skem triang ya kata baro kalba kentup haka ketien jung ublay ya kabala tho ne kabala ai pateng. Ngapadiang ya baro ke jing sisa syapang ke jinget bat ka kolong brio man brio ya kebala pensisa bat hikai da kabalang. Laha korukom kabas ngupieng ne langba ke jikai kabajulong kabadai hok kamtam kito kebedai berkejeng maya juga jenget jong kabalang bekut ujong kuris
ni Japang ke sakramen jungka Japang ke jing kenya jungka Eucharis bakut ba Japang ke jing long kli jung bishop ka Rome Menta kum ni ban pas kami ke juban lak wa ban sai ni ya kan soi ni ka juban lak changi in khadru fara oki ba di assistant parish priest ba din kom ban witness ya kan ya ka kam ba ar we ni kirang ba jo kan ni ka parish ba diesto hangani por upadarang ba changi utsa ta ay kani ka duwan namar dev shakri jog duwan sado bakta saudong jog ni ka duwan mentau ne fadarang ba changi udai unong sngap phla wa ban syong kan senduk chin phla ban sngap hla ikibri ban penyesuk ikibri bat ublei fadarang ba changi salong ka deiti ju banyalap ya tin ju ublei usalech kambo ban ta ay bible bagani ka jaka banyalap tin ublei mentang kum ni ufadarang ba changi usalech pli no ya mau dong sa chikan mau bat kat khuata di hakani ko por
jing kemen peliu ni mau belatho bansak kan mau ke digaski kat artrik ubanai jemang arpor pusau. Jom ini yang berak, ban pelong kan jing dua jing kerpat utrai Yesus. Utrai Yesus wang pan pisayo penyang pan dia kecing ya kecing don kam jopi. Join dua ya kecing don kam jongi hagan ikopor. Kajubab jong pi kalong, ni kerpat demi kutrai, haleluya. Nakabentau kupa bekut, Pope Francis, Bishop Jongi, Bishop Victor Lingdo, ki Bishop, ki Pa Lingdo, ki Riuniam, ki Katikis, bat ki nong tray balang, bat ki nikai yala ki Pa runget, ba ujisu laki ushableng, banilong ksiang Jongi, hakmad kupa, bat bapen kre jaka shongne nakabentau Jongi baro, ki banget hau. Ni kerpat ya mi kutrai, haleluya. Ni kerpat ya mi kutrai, haleluya. Na kabenta kani kerempai Kristan, kaban pediang yuman sim bakuy, kum kanong ganti, na kabenta ki kamyalam, bansaki utrai Jisu, klem datai. Ni kerpat ya mi kutrai, haleluya. Ni kerpat ya mi kutrai, haleluya. Na kabenta iway pa iway nangi, kibahab hakani ka parish batmay, bangin sngau trai yala kabalang, pat sngau sarong ban pla. Yaka Trinity, haki beriu badang sengujngai na kabalang. Ngi kerpat yami kutrai, haleluya. Ngi kerpat yami kutrai, haleluya. Na kabenta kaparis batmai jongi, ba utrai Jesu hi enyarap bat Krisyan da kabor jom mesim bakut, ba hapo kajing pecing kmi jong iphada bresen por rani, iparis pres beningkong bagi kam kinjai saprang, kumba kidei balong. Ni kerpat yang berkutrai, haleluya. Ni kerpat yang berkutrai, haleluya. Nakabenta baro Kristan Katolik, bakin kemen mensim benda kemas bukoy, batkan mau, bangiai plai kejumi pat Jisu, hado bendawan biang kumus iem jong kisiem, bat utrai jong kitrai. Ni kerpat yang berkutrai, haleluya. Ni kerpat yang berkutrai, haleluya. Nakabenta ki brio baro, bakindup shashkor ya kakubor ukris, kabaterwa ban ay jingmap ya ki pop jongki, bad ban penkup daga jing em batamay, kabatang mauhi ubala ban ay. Ngi karpad ya mi kutray, aleluya. Ngi karpad ya mi kutray, aleluya. Ngi duay karpang sa sisien, ya kaniga sinong, madane ting mau shibot, kilong ilong sem baro, kilong kpai, kilong kami, ki kun samla ki kanaret. Baro ki ba im makani ka parish batamay, ken dap de ka jing ie, ka jitali ka jilong ka we. Utray kan rat ker kuya ki baro, ker kuro ikine bangla nyaw kerteng.
Ba kinyo amat ya kijing don kam joki ko bangila pan na me. Ngi karpat ya me ko try. Ko blay try kan ra to kami ya kan kijing dwai karpat jongi. Bangila pan hok na me de kijing jing men ba kijing i pan ya kan beralang dau kres utrai jongi. Amen. Isyong. Hakani ka por ya lom jing sunyang ban kersyan lem ya kani ka parish patamai. Long ba kam subun mesim no kan mesim ban kersyan ya kani ka parish patamai. Ke number jing ruai lai spa prapusan. Lai prasan. Number jing ruai lai spa nriu pusau lai nriu sao. Bye.
adwai ko para bangej pe baro baka jing knya chungi ka ni ka singi ka long penyang hun hakmat ublei pa badon bor baro da ka basauret ni ka terwa jing knya menta kutrai ban buram ni ka jing kio ba pala chung khuan chung me shabaneng tuai ngi kerpat balang ba kani ka jing ai kaliang ba khuai tam ba kentang ngiro ngin la ban kieu shakahima beneng dau kres utrai jongi utrai undan rengkat bat pi Toho kentil yala kihe donut. Dongin yai ngu yau trai u belai jongi. Da shisha kalong ka basyong hok bat ka badai. Ka deiti jongi ka jing penem yangi. Haman la ka por ka jaka banai ngu yami. Ko kan rat ko pa ba kuot ko belai badan bor bat bom chukut. Leng bau trai jongi u Jesu Christ. Ubala pau shinna po kisen ran chungu. Haden ka jimi pat chungu. Bala kentiu yu shepeneng khamat chungki. Baun pelong yaki kinong yo benta. Haka jing long play jong u. Namar kata. Kabala dap miada ka jing kemen paska. Ka pertai berok away karisada ka jing yaro yame. Ki bor beneng ro bat ki kinhun angel. Ki ruai lang cirwai jakaburam jong mi. Bat ki yai pen bena klem sange da kabangi yai ruai. Shisha melong bakot kutrai katamay jong kajing kuot paro. Namar katangi karpat yami to pen kuot pen kentang yakini kajing terwa jongi. Dagabapa yung masim jomi kum jer halo jongki. Bakinup kalalong yangi kamet batkasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino ayu udal kamons ngobha. Ula priang ka jing sha shitam. Ula siem yauhpu da ka baai ngu yami. Ula ketia ayu ulai le kesen ran uong. Do siem batu bam na kani pi baro. Namar kani ka long kamet chunga. Ya ka ban aiti na ka benta chong pi. Ha kaju karukom andalala ya ba. Ula siem ya ka khuri. Da ka baai ngu piang yami.
rai la ke sen ran wong to shem bat to di na kani pi baro na mar kani ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat thamai bat bom jukot ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka chima pi ki pop to le kani ban kan mau yanga ka ching maya chong ka ching e namar kata ngi papen mentai ka ching yap ka chimi pat chungu ngi terwa ha me ku trai ku chong ka ching em bat khuri chong ka ching pen em ngi dai ngwai dem na mam la nyeu yang ki babet banya khamat chong me bat ban shakri ya me da ka bas ngauret ngi kar pat ya me bak bela yo benta ka met bat kas nam kres ngi loy batali ka wei how men sim ba khoi to kenma ku trai ka balang jumi kabala priang asatlak ke perthei patu penjana yaka ke jengi rengkat u Francis ukpa buku jengi Victor Lingdo Archbishop jengi berbaro kilingdo soblei Tukan maula mi ke himen para jungi shendrang berkentei kibala yothia da ke jingkramen ye ke jimi pan but ye baro kibal khla no ke jingi snei jume tu pediangi ki shagajin sha ke khmat jume tu isnei ngi baro ngir pat me Kanang barangkat bagaimana teisti bukuan kakami jong blay. Ujusep bukuan ukurim jongka. Kia bustol bukuan bet baro kirukuan. Kia bala pensungu bahaya me peteng le peteng. Ngin long kia bit banyo bantalam haka jingem bam jukut. Ngin yaro wat pendan bromi me dau kunju me uji sukres. Dau lambat wo bad hau kan long hameu blake pa badon por ha ka chi long ka wei chu men sim ba khoi baro ka buram ba ka chi ro chu nam la chu nom kumala kum yang i dau nang penem kumlai kai ngi dak tin blai ngi not ban o Kok pajongi bable, kan long ka bakut ka kerten jomi, kan wan ka hima jomi, kan long ka man jomi, ha ka kendel kubahne, doa yang imenta ka jingwam jomi, ka Bat yalam yangi Shahaka hajing penshoy Henry topelat yangi Naka basnil Topelat yangi garpat kutrai ni kacing snil baro Ha kacing sebun cume to ajing sung jing san kisngi jongi Kenang ba kajirap kacing snei chongme Ngilai berbon na kapom Bingyo jiadane ka jingjen jar baro kat bang nap kemilanti ya ka jingker men bakut ka jingwan pat unang panim jongi o Jesu Christ Namar ka jongi lo kahima ka jongi ka borbat ka burang junom la junom
Cô trai Giêsu Christ, mẹ balong ki apostol trong mi, ka chinh suk ai api, ka chinh suk trong ang ai api, wat peja ki pop trong i, Henry ka ching e trong kapalang trong mi, ba ka ching subun trong mi, to ai kanya ka ching suk, ching tali ka way kat kum kamon trong mi, ma me embasin shar, junom la junom. Kajing sukutrai kandan berboreng kat bat pi. Tongin yang penpau ya kajing iep kajing asuk markeliang. Hakimi pulang berat cublay, Hakimi bakin noi ki pop jong kapertai, Suk mangi barot ki belawala khot, Chaka jing kawai jong kon lang berat. Number jumlah R spa R puan R. Agak ke por ke priang ia ke komunian berkut, ia kerpat tang ia ki Katolik, ia walaupun kira ia ladi, kin priang ia ke Eucharist berkut. Ki weng pam, ki bamlong ki Katolik, kin sungguh bahwa priang ia ke Eucharist berkut, akan tunut kemen siam ke jumpi. Jong na
number jing ruai ar spa nyo ar spa nyo. Ujisu ublay Immanuel, uladon ringkat pergi hakadonut kejongi. Jar-jar ngin pelong kejing duai, banyak keren badunu Ujisu. Ban penpau ya kejing sengongu ya unu ublay bapenrit ya lade ban syong kadonut kejong pi bajonga. Tungin ya pelong jing duai yang kejing duai ke pamangin sarwai Immanuel ublay lem badni.
Go blay badon board baro but ba im junam. Me bal aila de kitu brasla pertei. Bankta yeki bakan jablay. Tu ai ngi kerpat baga jing shirham joka jing rublay ki kristan chungi. Kan penang nuot yangi yakata kacaka. Hagabam penyaso yakan jing long do jongi bat me. Dau Kris utrai jongi. Utrai undan ringkat bat pi. Dem ka kli ban pan jagur kuno blay.
Doblei badon bor baron kerkuye pi, nabau kuan balakhamar wei chungu, ula ki wartet chapaneng hakani kasngi, baula pli nakabanta jong pi, ya kalenti ban kiyo shata, shabau lalei. Doblei unai, ba kumbaya ukres layu ishena de kiksenran, hadin ka jimi pat chungu, kum taba unwan kum unang bishar, un pen pawla de happy, uba isnei shabam jukun. Toma pi kibalangay, baula syong baruk pa kaburam chungu, pen tep da kajing kemen, ya kajing penurlong chungu yala kajing kular, bunyai sabat pi, hadu kabakot kahapor. Ublay panon bor bero ukpa, baru kon, baru men sim bakut, un kerku yahapi. Tolei sung kamas kalahawai. Ya ublay. Hagat penriu tarik metau penai sedon kacing pli parish hau mau pedang. Wela khot ya baro bala banwan ban yang sakhi kacing pli parish kabakadu jongan ka phase 1. Makata ngi ai kublay se sen ya pi iwi pe wenam jongan ka si kabakrau jong pi thapti la de thapti jam ka. Te syang baro ngin syang sipang empat kut kadang yat ke program kadang ke program balangkat hani ke por kada kajing songu jengi yoblay ya ki bahalor jengi jing dan jing archbishop rangkat ka council jengi bad barok ki padar badalang hne ban pendap ya kene ke program mantakasngi ngindan ke program balangkat ban ai kublay ya ki kilingdo jengi khamtame ya archbishop jengi hakani ke por ngakhat yai rangba balang jong mausboy madan ting iba Richard bari ba susul kriam menwan lupa sini Syekh Ahmad hani kapor ngakhat ya Archbishop jengi ngidan kajing ai baret kum kata kajing songu jong nak balang jongi na parish utama jongi ngakhat ya ke kenhon ki ba pe ya ka felicitation ban ai kejeng ai subha ya Archbishop nukong sya ya Archbishop dai rangba balang jongi iba dias tunong rom subha ban thak tilang mo ngada kajeng kublai jongi Flashbone balang akhat ya Father Vicar General jungi Father Richard Majau benwan Syekh Ahmad badi ba rumah balang jong mau sebut ban ai kejeng ai subhan ta jungi Flashbone ngakhat ye Father Bernard lalu dari Chancellor jangka Archdiocese jungi ban sim kejeng ai subha jungi Flashbone ngakhat ye Father Augustine katala badai parish priest yang kanong thmai bala John kat batngi nado kini bon telikisnam ngada ka songu jengi ya parish yang thmahi borok kawai
Ngakot hani kapor ye Father Parish Priest Bathama jungi Father Brasan Paul Rani. Ngakot mata ya Father Rasta Malangyang bari Amsito jang Archdiocese jungi. Ngakot mata ya Father Agi Warba Assistant Parish Priest jungi. Nakhodi Father Walambok Lingdo badai Secretary Jong Archbishop Bunwan Chakmat. Nakhod Haningapore yai Father Roy Telakam na Holy Cross badan lawan ni. Haningapore nasim kalar ban khodi Father Silvanus nongkenri balong ni. Nakhod Haningapore Father Tobias kharngap kenta bedai bajudan bat ngi ando gipor mensuaru Tobias bedai na parish nong thoma jongi. Nakhodi Father Theophilus Soten bedai parish priest bathama jonga nongra. Ngakodi Father Glorious Emily barai parish priest barem jong anong thoma jongi. Ngitan Father Yohanes Khongsaram badai Barjan jongi. Ngidan ru parlok jongi tangba mentala along parish priest jong kompling Father John Walang. We have with us Father Stanislaus, who used to come every Sunday to Madanrating for the Zao community. Nakhodi Father Francis Harpan, Benwan lang sakmat, Father Francis.
ngakot ni kapor ye Father Andreas Pariat badai praklas jang Paris Pris jungi. Para Andreas. Angi sosorong ru nomor baidan Father napo balang parish mah yang balang sinong bersih kata matadi parish Father Albestar Karkongor. Ngakwa mukhat ni kapol ya Father Theobor Carl Sentiu berjerap ikan mau sebut. Ngakot ni kapor ya Father Bajudan Paris yang mensua i Father Carmel. Akot ini kapor ya Father Philemon napo nongra MC. Nidan roi Father berjerap yangi mo kamtam nam taki khenarit jungi hapo Sunday school i Father Bensar Khasati. Last but not the least, nikot ya i Father Bajudan batngi hadu bangin yo aga parish i Father Pinsyai Lingdo. Kublai shibon ya ki rangba ajengi bala kajing kublai pakarpang ya ka kuaya ki pai runget baro ki bala ikan harisa kum kada kajing kublai jengi ya baro ya lingdo sa jengi baro ki lingdo jengi sai sin ajing thap tinat nta jo ki bahalo jengi baro yes tengah kapor gendang kajing shondur bahasa shon mah rengkat baki pai runget bengi baro rengkat baki bahalo jengi bindon lang kajing shondur. Okay. Hadirin kani tandep kani kajing shondur baru sa up kendet si kendet namanyo kintin si kintin da kintin nakaliang rong balang cakap masyubut kintin kublai. Soba Banisyong Shipur. Ha kani kesgi buram kajingki ujisu sebeneng. Bat kesgi bakrau bat kesgi ke kemen ni barau lang
kum kawe kaying jong kanika parish bathamai ukris usim parish ngidap daging sungu yau blay try kandan ubalay lam bat kedaulanti yangi ban pelong ya kanika kasngi kabasa jingkan mau hak history jong kajilan niam hi baro kawe ni ai kublay bakarpang ya iling do sa jongi ibalaya i ya kejingdan kam jongi kipai runget bat ibaladon kejing yo i jengai namanta gajilan niam ngikit bok kerwiang yapi archbishop bapinang yo mensim bantre namanta kaburam ujisu Christ kumjuru ye vicar general Father Richard Majal, Father Bernard Lalu ibalong its chancellor, the parish priest Jong ke Divine Savior Parish Nong Thumai, Father Augustine Kotala SDB. Bat baro kiling do soblay hapo kanong Thumai Parish, ki brother ki sister ki babu catechist baro arngut, ki dkhot Jong kapas Parish Pastoral Council Jong ke Divine Savior Parish, ki balalong kinong Christian bat kino ay mensim yangi kamtam hakini kita yo jing pengkre jong ka jing pli ya ka parish ka jing play ya phi baro kilingdo soblay kamtam ya phi Father Brisen Paul Rani ibala shimti ko parish priest maningkong jong kani ka parish ngikan men hapo ka jing pet jing kmi bat ka jing alam jong ki ka parish kanang roy bat kan saman bha ya phi kiruniam kibakloy barabor banwan yarap yangi kipai rimngai hapo kibalang shinang ni kermen badak jingpli ka parish hangni kanang penskam yangi banduk trelang nabanta jing balang jong kipai rimngai bat kikun kikti kublai shibun nabanta jong phi baro kinong trekam balang bat ma phi kipai rimngai jong baro artli kibalang shinang Dailamba gijing ay mensim ba gijing no sinyang jongpi bangin sala badup penlong ya kani kesngi kaba itenat bat basyongkun kumju ru namta jongpi kibalawan najan bat dajengai bandut sakhi ya kani kesngi ke bakrau jongi bat ngan penkut ru da kani kentien jong Paulus apostol bakut kat uba ublay ulathau kalong kababha day ban kentat Henry day ban pediang yaka da gejing songu token mau bangin yai duai nak banta kani ke parish jongi ban kadup long kasaki kikamba jong ublay barabor tu ublay unang kerku yapi kublay shihajangu yapi baro kublay shibun kan sadon kadon kedukan artli kedukan sya namta phi kipai gejong blay pila ban pendon kam yaka namta ki invitees bishop kilingdo baro ki sister ngin salet man bam haying jong i rangba balang jong ka bandar ting blay shibun ki jibente balangkot na kamdakan di katayo la sengi ublay khat khandai jarik ade ga sengi utrai Pentecost kandan tang kawai kama sa kapor kendai siteng bat ifra rangba banukang jungi insa dan dekat akan kama sa kasing ublay nang ta arpun reu tarik ru kandan tang kawai kama hadin mangilai penbet ba ifra rangba jungi namar kandan kajilek burom ya ifra Yohanes kong thorem ya giblawan ha kawai la syukri bun senem ya kan balang sinong jungi kadai benda jungi ban sngongu baban ai kublay nak benta jungi jadi nama kata alpun reu tariu kanong tang kawai kemas kapor kendai siteng sehingga perken mau bawa bunai me lapan kentang yauni bunai ha kamaria kanong irap ki Kristan de penlong ya kejing duai rosary haman laki yeng lani hakidong kejong pi de nak benta ki wei ki program ki mas ngin saya syong rengkat bai parang ba ban penbet namar kumba kalong lesi kumbang yakren hi lesi ki padar ki bajuan ban yarap ingi lesi ngidang hab ban kerpat yaki bagian yarap hendai kata ngin sa pentip ha ndeng lesyong lang bari padarang ba jongi tikini kilong kejing pentip te ngipan mau na pi na kejing long khapmia ka jaka hoi te hendai pila yesya nam tagi ni ki baro te nak mtai don kam na toilet ka don sen ni sepo la don kunam piap ya na bar
kadega kamra hiap rungsa ni siapa nam ta ka toilet te kidukan sia kidan kumbalai lai teli artli kidan ngene po lailan bakawai kidan tang harum kendiat te kidan kam pila ban pen kami kidukan hadirin balawai kanega jinglen yang ke program Shibit Mesnging sedang kapor Shibaje sedang dengan music ministry banyero yo try de kisur jurwa jungi hading kata sebut per kajing kerku hakapor Shibaje Shiteng te mentang sim jurwa penkot ke number jingruai ke ba arspa prapo Nagarpat iki volunteers pada penyelam ki lindo ki benda ki sister saya jakabam subha penyelam no ki volunteers pada penyelam jakabam subha penyelam no ya kini ya baro ki benda pada sister pada ikbala syukur subha do kumjo Sesian kepada ki volunteers benpej penyelamnya baru kita syukur subha secakabam volunteers saya sin ke volunteers dalam kiling do bad ki invitees boro saya cakaban bam te bad kerja cakabam kolong sisa po wasip tho nam ta choir ki volunteer boro ki bermenta bad kanega program subha banyelit bam jalang ki volunteers ki choir ki media ki badan ki bala syukur subha ban lecture cakabam po wasip tho